Bicirire iratutunga mucii-ini uyu Itura-ini ria Kemelio Baringo ya muhuro ni akiha kuona ciana cia nyina umwe iria cinyititwo ni murimu wa ngothi uria ukoretwo ukigumira mucii uyu makiria ma miaka 10 riu. Mwana wa mbere akuire mwaka wa 2008 thutha wa gutorio ni murimu uyu, kuria nake wa keri ni hindi arahariririo mathiko atorio ni ndwari ino muthenya wa Kiumia. Watoto wenye nimewapoteza ni 2. Na hiyo shida imetokea kwa muda sana. Mtoto akizaliwa ako na crack sana kwa ngozi. Na nikakaa kwa muda kama 6 hivi. Kasitu parara sana. Ihinda-ini riri ciana ithano cia mucii uyu ciramukira urigitani thibitari-ini ya Kabarnet thutha wa kuonania dalili cia gwatuka ngothi na kuhinyara mwiri na gikiro kinene. Mtoto ambaye bado wako hai ningependa apeleke hospitali wote pamoja yule ambaye ndani ya nyumba ili wakapewe dawa apimwe ili tukaweza kujua ni nini hasa ambaye inaweza kuwa ugonjwa mbaya. Sisi hatutaki tena kaweza kusambaza kwa nyumba. Kuringana na minista wa ugima wa mwiri kaunti-ini ino, ndwari ino ya ngothi icungiriirio ni wagi wa hinya mwiri-ini uria urehagwo ni irio iria ciakaga icoka na kuhe mwiri hinya. They seem to be having problem with the lungs. They have a form of pneumonia because when the immunological status, when they are having this PEM, the immune system is lowered. So they will actually suffer from infections easily, things like pneumonia and other lung infection. They usually also get diarrhea as a result of that. That is why such children they will have less weight compared to their age. Aikari Itura-ini riri ni moritie thirikari kuingirira ndeto ino niguo guthara miturire ya ciana ici guku aciari acio makiuga ni mageretie gwetha urigitani ciana itekuhona. Kwa sababu tunahitaji health workers ili wakaweze kuhamasisha wananchi jinsi ya kuishi na kuwapeleka watoto wao kwa hospitali. Jambo lingine ambalo Itura riri kanita kuraihaniriria na motungata ma urigitani na oho gikiro kia ukia gatagati-ini ka aikari gigakorwo kiri iguru. Ngiribotera Inoro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura.